রাজা মহিমা গণির ব্রহ্মস্তবগ্নি নদহিলে যাক রাখিল অনন্ত ভগ পর্বত দেখিব পরিচিত হমারমা অধিৱেশনৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ হৈ আছে। কাম কাজ যেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে এই সংঘ এটা বহুত শক্তিশালী
নো রে না রে না না রে নো রে নো dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da 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 na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da da ni da sa ni da ni sa re ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজনা গুৰু যেতিয়াই বিচাৰো পাম ও ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ থাপিলো শংকৰ শিৰোমণি কণ্ঠতে থাপিলো নাম হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজনা গুৰু যেতিয়াই বিচাৰো